Kublaya Warok Praloki was now suk wo pat yiki video how new channel. The Hakanika video kwa open snow chape. Hey ye thought what ha attack ka jatma ka US how chre, cut wadang like at a Strait of Hormuz. The chwa was dang iladam mu depu ye subscribe your new channel. Snyabha subscribe we kanyon how to bell we to. Kanang wa yok ten cho pivyo yiki video what made the tons dangi. Iwin ijia wapala iwadajian nin kasngi. Hey wadacha attack ka jatma ka US how chre, cut wadang like at a Strait of Hormuz. Yo laisa yakisi my namo ka mine sweeping mission. Haini ijia damanso uwaya yakate ka jat. Hadin wadacha charot u hauti uchre. We hadin wadatap dabia dawaya o malumala. Dakit no kiya o cha Japan. Yo le yaki treatment wa emkam. Ini ijia da jia e hey por wa yin u ha Phuket Thailand. Kam wo pen kan mo. Wa u Donald Trump da e order u yaki chipai ka US wo shoot and kill. Namo usiat laki laka yaki won ki jhat. Wa wanbo si mine ha Strait of Hormuz. Kat wampukut ka US naval blockade. Uni uchre to uwana Thailand. We day wa attack yaka jatma ka US. Dapan wit penthut u yaka operation shoot and kill ki chipai ka US. Kawada pale yaki da Donald Trump hakatu kasngi. Uni uchre da attack u chi sendon ya uwaya kate ka jhat. Day wa chrot ya u hadu wada manso u. We hadin wada kit ki ya u cha Japan yo bia yo tab dawai. Ki chipai Navy ka US. Dapteng ki yaka operation yong ki. Hadin wada viral ini wajia cakiran san social media. Da bon bhaki waya komende wa per. Da emki wa komende wa ong. Wa utu uchre to u hero. Namo u actor u wada pha da ka Iran. Yo attack we yo panwit panthut ya ki chipai ka US. Da emle ki wa ong wada pan yu bor ka Iran ya ka US. Day wa pha chwa da uchre don hi. We mto da ki chipai. Da ong le wa kanito ka jingsnen ya ka US. Wadang du uchre hi e wa wan le. Da poi uchipai ka US chadu cha Japan. We ma day wa poi patanda ki chipai ka Iran te. Tip chay wan day upoi ki chipai ka US. Da M1 ki wa ong le. Wakat wada lut ki chipai Navy ka Iran. Da penyang ko da ki chre. Ki wada dep sikai bhako wa kamon u kan thiar cha po jhat. We kamon u attack ya ki chipai wa em ha po jhat. Da hado kat once nyaw phala ya ini iwajia. Nei bha u Donald Trump da ong ma ong u. Waka Iran em chipai Navy de ko. Kat wada dep siat lut ka US ya ki jhat ka Iran. We ki chipai Navy yong kale dangam lut ki daylang wa ki jhat. We da em ki chhatri duriyaw kam wa man kani. We kat te won da cha attack won ki chipai ka US hau chre. Te hadu kat once nyaw phala we snyaw danda ya ini wajia. Te du kini don hiki wa kwa open snyaw chapi. Ye subscribe we like iki video. Kanang we yok ten cho phe yo iki video wa thame kublej bon.